Ofisi ya National Chairman Ningash ONC RDC wa Rwampara hamwe na ofisi ya Global Anti-Corruption Unity okutawa mu nshongezi rukwijo bwa nyuma yo mugurusi Zefania Matuha n'abaturo kwetera nduru mu ofisi ya president bari kugira ngo Mugabe Bosa amazire emyaka 26 chairman wa management awisheberi ya Mukamba Primary School akenda kwibita karyabo arukoza nguruka bari yecha cyishomero ekimuze Zefania n'abatabana barukaganza Mbwire bwawe burya akatura hoce atakagire heze ntoke ndabyane twatitiye ngaho ibinyobwa za kimwe zibakamba sara za kimwobwe nzonko zo twabitiye ngaho kari yita karyabo yaba baba bibanyabo kashaba bayibeshera kwente bakabaze shero mwitakeriyo terieri Kariyeri y'abataka. Kariyeri yitu batahizo bariente kazi mwira. Bwele chai torachangira. Apana chai. Ngiye bagambe by'amasomero by'amakanisa y'inko nyine. N'abazire banjaba Mukamba Primary School nkachishomeramo unkagirye mu rubuhamo wanu kuryo buseri. Nemezano yitu niyo twabete gikorra. Ekinte cyabire kiryaha. Konkananye cyinkurura ekintararibire mu myaka yenyema ahango hakabara hamizi gamanure umwanya bagweta konyo ente zikabazireterwa aha zifuna hakanya kake zija zinywa mizaha ziceza kunywa mizi zitera amahakantu kake abana bazaniraho akapira konkaci kitari kishayi nko kuba kucegamba kandi abambaba bakabahinga basigaho umwa icandagazi cyente imisiri yawe gumekunwe kumirwe ente nizihingura zitakuza imisiri yawe Banjira na Matini o chairman LC1 wa sere ya Mukamba ya kabiri kandi hono maze emyaka 2 mbwebembezi waine bya tugambiri umurka ngwena umurka gwagira ngo hati abana bitu batandike kuzanira mu mpira ikishayi bacisho ekanisa kurya yakura umwanya wo gwagumaho ishomero ryakura okusya ahabwa abantu aba batekatekire umwaka guna okutwagamba bakahinga umwanya mbeno bakakwata tuturo mu makoti kusya koti ubwesha zromo umushango kasinga abakita abatahiriro umwanya kutegereza kugamba na Bosa Mugabe obarukweto mbitera hasumu tiyabasa kugamba nitwe kandi kutugarukire ku muterera esinze yazihaho. The telephone number you have called is not available at the moment. Bamwe mu barukumanya ibirukwata hitakeri hine batugambiri. Erisomero yananka niri mukurebera bogamba mu nisomero. Mukamba. Yitwa katuri twakwate sente twaza kazora. Twagura. Kongo murebo yipisikuba yizire bayitaka bagira bata bari twaka abantu mu bikose cyuba. Mwena banta kuje ngwango akari kisayi. Rebo kumwana twatwine nto urebo yitino mbingo tureta tuza kukwesera ku. Mbenda sente. Bono byumuke mbagetanye kundi. Ishomero ryo bagamba nirize ruhnyuma wabaze. Muze yakabatura hoje. Wakatura umukaye atire nshonga yazari ruhabana be. Fenkuri yanjye muba imbe tarazara umucwezi. Nuwe yabahe n'umwanya gwa ushata baramuhire sente. Ndebo mutabana mbwe ndangu gunshenze yanjye. Bayembe kaya kanisa yabo na hati niyo barukushomeramo. Muganga Steven orukorana office ya Global Anti-Corruption habwa Burenje Rizoba nabajumiye bukora byo kwiba mataka ebukanyiro bwirobo. Because isomero rya government akwana ahorereza isomero na atone general. Ugamba babini bakweta bahi solicitor what? Solicitor general. Hati management y'isomero nenezo yekira Ministry of Education. So management yaberi yo musango bomba bari abazuruzi hate bintu no bakujya ngo Bosa ni wari yo musango. Patre nagagatara mazuma ngenda kwa mazuma because sente ziturene sasugo mukoti akusasura no abazire mbabeta murundana kumwe mutakurundana akusasura sente no mpurengo mukariya na roni bandamara disana chenjerezo chondoze an RDC hirire akahumuriza abantu aba kandi kinashara mu kibaci nce cyo kushembayo Bosa nawe nakorogweye urokwanisha pass no management so tikwedo rwanju ayifari ko rwanju wona nakimanya nti niwe manya wo kutwara nimpamanya tato hame twari wari kuza kufurura
wacu ya tatu. Okume mutaka yawe. Mama. Bari watu takushukuru okume mutaka yawe.